Vincent, kan jy my help? Luister hier man, ek het krag gerapporteer, Paul KA3E. KA3E? Ja. Broken Jumper, hulle is nog steeds besig down. Nou maar oké, nou bel jy daai fucking mense, nou hoor jy by hulle, hoe ver is hulle? Want kyk, luister nou vir my mooi. Al my motors het nou gebrand by die stal, almal. Ja. Nee. Right, nou daar my melk is nou 4000 liter melk wat nou gaan suur word. Nou as daai fucking krag nie vanaand aankom, jy moet nou vir my mooi hoor. Nou vir my fucking mooi hoor. Dan vat ek 'n trekker en ek stoot al hierdie fucking F-kompale van julle om. Jy het my gehoor. Nou bel daai bliksem wat op hierdie lyn werk en hoor hoe ver is hy. Of ek breek hierdie fucking lyne af. Klaar. En dan kan jy jou fucking regering roep om my op te fok. Bel hulle, roep hulle op die radio. Ek wil weet hoe ver is hulle met hierdie fucking krag. Nou. Of ek breek hulle. Man, bel, roep hulle op die fucking radio. My fucking motors het gebrand by die stal. Ek het fokkel. Al my goed het gebrand. Dit is 'n kwessie van honderde fucking rande. Bel daai fucking donders wat op die lyn werk en hoor hoe ver is hulle. Want as daai fucking krag nie vanaand aankom nie, breek ek die fucking F-kom se lyne af. Ek breek hulle af. Want julle het vir my skade gemaak en ek ook. Ek sal vir julle fucking skade maak. Julle het vir my skade gemaak en ek sal vir julle fucking skade maak. Klaar, die een sal die ander ene. Verstaan jy? Roep hulle op die fucking radio. Ek wil weet hoe ver is die krag. Ek breek hierdie fucking pale af vanaand. Julle het vir my skade gemaak en ek ook. Ek gaan vir julle fucking skade maak. Roep hulle. Roep hulle, ek gaan julle goed breek. Ek sê jou. Dan bel jy die polisie op. En die fucking regering, en die fucking prokureur, ek gaan julle goed breek. Jy het my skade gemaak en ek ook. Ek gaan julle fucking goed breek. Meneer Becker, ek wil net uitvind by ons versindingskamp. Bel hulle. Ja. Julle sal tak kry van my af. Bel hulle. Ja, meneer. Nou, ek wag. Ek wag. Hou net aan asseblief. What the hell do you want? Mrs. Carter. What the hell do you want? We're calling today to ensure you're getting the best value and service. BT have got an offer to Get this fucking phone call up your pissing ass and get me off this. This is an ex-directory phone and that includes fucking British Telecom. Okay. We pay the fucking bills, now get the fuck off my phone line. Do you understand? I understand, sir. Good. Right. Well, make sure it's fucking written down and don't ring me again. Okay. Otherwise, I'll come and swing your scrawny fucking neck and I mean physically. No problem. Do you comprehend? Yeah, all it takes is a couple of seconds. I'll cause you to go and fuck off. No problem. Do you comprehend? Yeah, no problems. Thank you for your Good. time. Don't ever ring again. Right. Thank you for your time then, sir. Thank you for using BT. Got him. Jesus Christ, Diane. Could you do me a favour and listen to that last call for me, please?